Letap don burom ya kamet basa jong uba Aubrey H. Scott Lingdo haka khandai terik leber ha ulum jingtap ka Jayau Presbyterian Church Waking Shillong. Uba Aubrey H. Scott Lingdo ubadai umentri barim jong kajala ubala khalan no hakarta ka bakhandai pulai snam haka jan miet jong ka nyau terik leber haka yeng sa jong u ka badan ha pok se ba ula eno shadien ya ka kuram bat saw ngot gi khon. Uba H. Scott udai ubala mi khamat ya ka Jayau constituency la Arsian kata happening kisnam kat kandai spa kandai pulai hadu arhajar lai ba udai ru ubala shong that nak kam sarkar ha usnam kat kandai spa phrapunyo kum u chairman jaka Delhi Agriculture Marketing Board ubala ban ru yakakam kum u chief secretary jangka sarkar Mizoram agak gesgi ke bau pres on wan shaw yegi batang kita ru ki bala pendai yegi sai doi kra jang ke jingem ban yola agane ke berthai tang katas nem ke bangi em la kelong lai pau so pau pai jong pi kendai kulai snem ni la em tang katas nem ni yo man pen krek ya la ke jang ke jingem nai ke benta kata ke benta sawan dua bau blai un kerku yeng ke sem umen sim jong blai don ringkat lembat imai lembat ke yeng ke sem blai un kerku ye ki baro ye ke bala pendam nai ke benta ke borong jobu amen. No, but the last